temps après, est-ce que, elle a servi toujours la Navarre, est-ce que la réconciliation est possible avec la France? Parce que même Wali Sagui Idli, la Russie, le Japon, la Chine, le Portugal, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique du Sud, l'Inde, l'Indonésie ont participé aux festivités du cinquantenaire. Il manque quand même la France. فرنسا ماشي تسالفنا تمور في القبايل اسمي قلاق قد تسمى فرنسا سنوغيت اسمي سفرا الكيران سفرا قال تمور في قبايليس ياكل فرنسا سفرا قال قبايليا ياكل روميين ويدي بغان هذا ربي شحانيا ذا سون سيس بن شحانيا كينيكات هذا السماسن يقبايلي ايا كينيكات ويتوقبل لها النتيجة دابري بن عدان من نروح ذي يناير الوخام غلناو فرنسا لاسومبلي ناسيونال عندها إذن بلي أمس فهم قال ثمورث تقبيليس ياكل فرنسا إلا قد يلي مقار ودي يلي ذوين المقدرة غير سيني غرفان غرفة قبيلي ذو غرف رومي. Et quelle a été la réaction justement des politiques, des députés à l'Assemblée nationale, la Navarre, le gouvernement provisoire, cette région, cette Kabylie? الناس قبل دي يسمع في كناغ دوزم العالين إمي الصراحة بن يسمع في كناغ دخام عندنا نجمع إوكان أدني ما ينبغى ولا نسكتم تمورتنا قبيليا غير لاسومبلي ناسيونال فرنسا. مي لو كان تمورت فرنسا يعني ثنوا اتفكازل يوارف اقبايلي لو كان سي فريمون با une poudre aux yeux si je peux appeler ça نضرب برسلن يعني تزمر تخدم يعني سترميت une pression sur ce pouvoir خارصهم يوكن هذه اللي دي بورا يوكن اما نافار اما دي شافرن هذه دي تسعه دي تلويت دي تمورت القبايل جو بونس كو تيموري كي مقرانين زمرنت يمي نتمسليها في زرفان بومدان نتمسلي إلاق أديلي ونشتاقي برا كوا كل سنة وساس المقيس parce que là, moi je pense que France, dans l'Allemagne, dans l'Église, il y a un peu d'hypocrisie quand même, parce que il y avait un projet d'autonomie, il y a le gouvernement provisoire kabyle, et en 2001, il y a eu tout ça. Je pense qu'il y a un silence. Un silence et on n'avance pas. Je pense qu'on n'avance pas. Voilà. Je sais pas si... أمريكان ونسدو يا غرزات سيلو نستوضا غارو نافار أمريكان ونسدو يا غرزات سيلو غود نستوضا غار يوزر في بوفران كيما c'est-à-dire le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. الأمر ونسدو يا غرزات سيلو نقيم دي ثواغي سنين جوج آلاف ويون دي جوج آلاف يون عاد ودع ديرنا لاطاس خاطر ولاش انا فاض قبايلي وعضيل دي يقسني الساقي لا وسيلي سيكلي غرزات لا إمي نكشم ماريكان نكشم سيمورا لوروب قبل نديسنا وزويد دي فكان وزن يسفرحن وتكند أوال انتقمات زوين تمغلي الفهمة إذا كان مازال الخير الزات أما كان بالفكية تتبوس العقليس تدرد أمريكان تدرد تستمورا ثرزمورا l'Israël تمورت l'Israël alors dans quel cadre quelle stratégie ثموت قبيليا انا بعض قبيليا دون يكسن يوكن ثموت قبيلي سكد وغرف قبيلي هذا ساوني سن قال الجناس
كرا بوندا نروح نوث يوكل نفهم وين غادي كان تمزوص ذا شو اشحال مقار هو عرف قبايليا اشحال مقرف ثمورتنا قبايليا وشحال وخلالا يسين يوم دياليا ذا غرف سلك مديس ثايا تسامور في غير الجناس دا وقد اولنا عندنا نبغو نروح اخطار اغرف ويسعين راه انا باغي ما كيماديس عوانيك كيماديس ذوين ارايلين دو زاقلو نونافاض اغراني ام نكوني ويدي يحكمن ماشيد نكوني تيفرنن ويرنا وراه دارنا راه تسليسنا وراه شينا راه ورثنسينا راه غير تاوين ويدي خدعين مجالنا ايوا كنا نتسبدل مجالنا ماشي الويد نشي يعني نكوني ويد فين تشكل ويد فين فوطين ويد نفرن يوكن الضبرن هذا فو الجزائريين هذا فو اغرانيين غير تمرنا قبايليين هذا فو اعداو نتمر قبايليس. Alors, quel a été le retour à l'Arsavik suite justement à cette visite alors, peut-être à des retours مازال الخير بزاف هذا كل اين عنان لا ديبلوماسي ماشي داين يتوحكون ديال القهاوي النار ذيك بردان هي الحاجه ساعه السريدس هي الحاجه هي التغوسه ساعه الوقتيس يوكل تيديني بنادم يوكل اتيوالي بنادم يونواس هادي حضار هادي اسواس عندهم يا ليون هادي زار ذا شو اي دور التجرة نظام ذي كوين عنان انا فضا قبيلي. Alors, une question pour toi, Farhat, chez Toulouse, notre ami Fadila. Est-ce qu'il y a des similarités avec le GPRA de Farhat Abbas? C'est exactement presque la même démarche, avec cette différence près que nous n'avons pas pris les armes pour pouvoir constituer un gouvernement provisoire. Dans tous les cas, il faut savoir une chose. Pour tous ceux qui disent que personne n'a mandaté tel ou tel pour faire un gouvernement provisoire, un peuple qui a la latitude de choisir son gouvernement n'a pas besoin d'un gouvernement provisoire. Il élit son gouvernement. C'est un peuple empêché qui n'a pas la souveraineté sur son destin, sur la maîtrise de son destin, qui a recours à la formation du gouvernement provisoire. Et la Kabylie est dans ce cas-là, et elle cherche, à travers la NAVAD, à se doter d'institutions et d'une reconnaissance étatique internationale. Je rappelle quand même, vous-même, vous êtes fils d'un shahid, Marbi. Oui. Il y a quand même cette région, Vavach, quand même qui a libéré ce pays, et à travers votre père, c'est des milliers et des milliers de Kabyles qui ont libéré ce pays. Donc, des centaines de milliers. Voilà, on peut quand même leur dire un petit mot aujourd'hui. Je l'ai dit plusieurs fois, ceux qui sont morts ont fait leur devoir. Ils se sont battus pour un idéal tout à fait digne et très noble en soi. Si le résultat d'après l'indépendance, parce que leur combat se limitait à l'indépendance de l'Algérie, et ce résultat-là, ils l'ont obtenu avec honneur et avec les sacrifices que l'on connaît, et gloire à tous ceux qui sont tombés pour la liberté de ce pays. Malheureusement, ce qui s'en est suivi après, c'est exactement un nouveau colonialisme qui s'est installé. Après le colonialisme étranger français, il y a eu un colonialisme interne qui
s'est installé. Et notre combat, aujourd'hui, pour la Kabylie, continue le combat